سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روزی من سمت با اتوی ولی ساعتی ما 9 سحر ما سحر با آمدیم. این زگاتوفکایی و میخوای چیزا با امروز یعنی سلات و میروه استالا کشیدم به گردنی ما برای همین ما با وقت که کامدیم ولی توی ساعتی هفی بیگه با نه اینجا پسود خرن یعنی اینجا منه زال این توی خانه الکای دیده بودیتان منه اینجا نمین زالی یعنی توی خانه از سبب اینجا دخوفکاش کلام بودم باید 30 کیلو مرغ پختانده بود بازی من اینهای زگاتوفکا کرده یعنی تیار میکنیم و میخواهد دیلنیک بازی من چیزهای سلات نشان میتیم یعنی هم ماشین سلات باورده من دیگه یکم خلادیلنیک برای من سبزی ها آشپو تیار لکه من پمیدار چای مایده اینش کرشکی مایونیز انمی ها برای خیلی سلات تیار کنی اینجا فقط خرانیانی یعنی کوخنی و سنبا پرودکتاویش هست من اما بسم الله الرحمن الرحیم کار سر کنیم اکو امروز هوای ما بیاد بارانی من بسیاری از زگاتوفکی مرغ پرسیده بودن من امروز فرصت بوده است من 30 کیلو مرغ با 30 تا من کچپی همین همراه کنیم خیلی کنی خانوبه کمتر همراه کنی 3-4 قاشق من بالگرسکی میلی چایو خیلی خیلی همراه کنیم نگاه کنید من پریپراوه های فقط انمین انی خدا مایلی استفاده برم اینی مغازه تماما استفاده نمیبرم اون بیلیمیاسر ریبه گان چون استفاده نمیبرم فقط من همین یعنی انی خدا ما میگرم یعنی بالگری خوش من همه چیزش ارلاش قلمفور من چیزی ها من همه شایی میجبم من خودش معلوم شما با پاپریکا من اصلا ماینیز من نمک پریپراوه هاش من ماینیزش همراه کنم همشه یعنی زگاتوفکا کنیم یعنی 30 کیلو مرغ با 600 گرم نمک میره فکر این خانتان خودتون میدونید که چقدر میره یعنی همینطور یعنی زگاتوفکا میکنیم 30 کیلو مرغ من همینطور زگاتوفکا کردم این باید 1-2 ساعت استاد بعد یعنی میپسیم این با 4-5 ساعت استاد با یعنی نقص میشه نمک میگیرد خوشرو یعنی ملایم خوشرو میپسد من اینجا باشد 90 کیلو گوشته یعنی پخته میگیرن برای آش و برای سلات برای اینکه خیلی زیربکی آش به موقع گوشت نمیبرد اول پیشکی پخته میگیرن همین طور من اینجا باشد 10 دانه یعنی زبان این ما یعنی پختاسیم برای سلات نگاه کنید اینجا 6 تا شروع کرده تازه کرده بعد یعنی پختم در نیدم گوشت با من اینجا مرغ تیار برای دخوفکا ماندن اینجا به رسالنیک به تیار کراسیان هیچکی نه کخنی به منو شوهرما یعنی پاور من اینو رسالنیک تیار میکنن اول با بعد آش دویم با اینجا باشه تخم بیدانه ماندن برای سلاتی سیزر زیبا طرز تیار کنیش هست من این طور یعنی کاروبار من گوشت چخر علاوه بلند کردیم که گوشت جوشساز با هم زبانم انداختیم که دیگه پر شده رفت علاوه اینجا 90 کیلو یعنی گوشت و 10 تا زبان یعنی پختاس قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواني يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها رجالي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها رجالي جمعي مضوي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان من اینجا بلکه سلاتی سیزر تیار نگاه کنید چقدر کپوستی پکینسکیو یعنی مرغ
соус тайёр кардем майонезки, помидорча, тухми видона ва крешки. хеле намуда шуд, хеле яъне заказ кардам. мана инҷа пеши келинду домод аллакай ман фасон кардам. оро додам, мевагию хай чӣ ки буд гузоштем. салато мана тайёр, дунамуд салат мана бо пеши келинду домод тарзи яъне тайёр кардаги ман. ростика бисёр вақтам нашуд ки хай видеогирам медонед ки хай дастбанд ташвишки тамоман видеогириям вақтам намешад. аввал равам саҳарба камтар дастам холи камкам видео мекунам, баъд сони дастам ростӣ намерасад ки шурӯъ карда пурра видео кунам. ҳар ҷош камкам барои шумо яъне видео кардам. мана тӯйхона аллакай тайёр, яъне келинду домод якҷоба мешинам, тӯи ворухё, лекин келинду домод якҷоба мешинам. бисёри масалан отдельно занҳои отдельно мардон мешинам, лекин имрӯза тӯй келинду домод якҷоба буд. анамин сите столи яъне тӯйхонаи мо тайёр кардем. ин ҷои яъне нишасти келинду домод анамин тавр яъне тайёр кардам. беҳад хушрӯ омад дастурхоно, ҳама ҷо хушрӯ пурра, дастурхоно беҳад ба нури хушрӯ буд. мана анамин тайёр шуд. ако тайёри пури дастархон шумо ба тамошои хуб. мана анамин буд яъне имрӯза тӯй видеои ман духтаро. боқӣ дар паноҳи худо бошед. иншоалло боз рӯзаи наздик тӯи ҳоли сероб бо видео бошад, видеоҳои беҳтару беҳтар. قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان تهنيت نسيت الأحزان يلي جواي يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها رجايين. يا برج أبو حيدر جينا نحيي الشمس اللي شرقت فينا والبدر اللي ضوى ليالينا ومنها رجايين. جمعي مضويين ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي. جمعي مضوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي وصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي والحلبي على راسي هوي بفضله كبرت هالدعوي وصروح العلم اللي عم تضوي هي مكفاي. جمعي مضوي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي ميلت قلبي والهان عمقام الهرر السلطان هنيت نسيت الأحزان يلي جواي. جمعي مضوي بالحسام القلب بيكبر حامي دعوتنا المنور من بعد السلطان الأسمر سلم الرايين. حسام اللي عالي أدرك شعبك كله ناطر أمرك يا نعم القدوة بنعتبرك وبحر الهداية. جمعي مضوي